ngasi phongkiba tungan tungan Manipuri se phongsing amasum thokiba thokdo wathoksing dagi maroibe I pausing khonga saraga Manipur top channel gi maikei digi myam thamji ahmada myam da ten takna thamjaram ge yamna thajani oi mafam dagi phoma paw mana hariba paw se Eastern Mirror CNS na thagala ko paw mani yamna naha oriba young footballer anika hariba Taizang village da Sina Phangle hari hariba post asi April gi tang kungamari da thagalakpani hariba pawsna makhata na palli madudi hariba numisigi ayu anganmada hariba naha oriba young footballer anisi Tamu district Myanmar gi manungsana leiriba Taizang village da hariba miyeni si Sina phangmani admin is that mirror CNS na phangbagi magi information gi matung inadi hariba naha oriba youth anigi maming si amana sonming thang kawi aduga amana thangau jin kawi hainasu palli duga hairiba miyosing si innocent civilian ni hainasu phongdorakli aduga admin is the mirrors and is the phangbagi source ki matung inadi hairiba laikhitraba dead body gi makhogi masa si hapne keta hairiba mafam Taizang amasum Phangle village ki lonaba mafamda phangmani hainasu palli makhogi ko amasum bekta Bruce Mark Lairam Technique Haina Phongdorakli Amaromda Taizang village Highway Myanmar gi upper Sagaing region da located Taubani Haina Phongdorakli Myanmar gi Tamu district ki Meothit sub township da Hariba village asi fall tawi aduga Hariba Taizang village asi Saibol village Tenapol district Manipur gi opposite located tawi Haina su Paushna Makatana su palakli Makasa tarakpoina to papaw mana nupi ama masa mathomda sijaramle Assam gi manungchanba Golpara gi Balukdubi da leba private college amada ahanba semester tamlibi mahiroi nupi masa ama mahak masa gi hostel room na thoriandra siramle haina police na phongdorakli police ki makok thongbo wangangloi amana misi siga mari lainana phongdokibada mahak auroro academy da ahanba semester tamlibi mahiroi ni Magna si angan bada maki hostel kagi selling the thorial ga siram kibani adubu mahakna matum da sijaram liba dugi mari lena bu suicide note amata iram badi thengna khide maduna maram oiraga makari maram gi damak masa matum da sijana matam thiraba phireba si lauram kibano haiba khangmamdre police na thawdo asigi matana case ama lafatuna thijanba gi thabak chata bawkre masa matum da sija khibra natragan atopagi kujul thorang yaubra haibadu khangdokna bagi damak ma ka hana naknaramba madi College ki mari lainaba singda su wang pang sataba horaga ne hana su phongdoki makasa tarakpoina to papaw mana government ki official sing posting mafam da lainaba honaba da awaba kaya mayungnari government ki accommodation su laite rent wife su phangdi Manipur government na employee sing masa gi posting mafam da lainaba khangan khraba matungna laifam laitabagi Khudong sadaba masum awaba kaya mayuknaba thingnare singi ayamba officing the government ki matik sawa accommodation laite rent wife su phangde hairi State Department of Personnel and Administrative Reforms Personnel Division athasi ki taraga nipana thokibo office memorandum amagi batungina government ki officer natragana official kudimangna makoina posting tariba mafam adura laigadabani makoina posting tariba mafam adugi subdivision natragana block to lairipa government ki accommodation da lengdana laigadabani karigamo government ki accommodation laitrabadi posting mafam aduko naknaba mafam da rent wide na laigadabani haiba makoi da rent wide na laigadabani makoina rent wide gi senfam adu state finance department na lep mamal adu da hanjingani haina khangan khibani haujuk lakliba wafamdi Manipur gi manung hanjinba mafam singda lairiba sub divisions amasum block sing the government ki accommodation matik sana laitabagi mafamadura posting taribi employee sing na laifamgi khudong saraba mayoknari basini government nauna scam kiba subdivision natragana block sing da sariba accommodation sing adobu officer khara khaktagi oibana lemhori ba official sing na lainaba mafam phangda basini Hiramasigi matang na Chuchampur district ki Henglep subdivision gi manung sana leiba government ki office amada posting tariba employee amana pokna famna phongdorakpagi matungina Manipur government employee sing posting mafamda laigadabani haina phongdorakpa wapamasi yamna faba kongthangni adobu khwaidagi luribadi Manipur gi manung hanjinba mafam singda leiriba tungan ba government ki department singi office singda posting tariba employee singna lainaba infrastructure mapungfana simbidabasini Haukiba government Manipur gi tungan ba subdivision amasum block singda infrastructure khradi sengbalamle
अदुबो ब्लॉक अमसम सब डिवीजन की ऑफिस सिंगदा सेमगलमलिबा एम्प्लॉई सिंग लैनबा इंफ्रास्ट्रक्चर अदुदी सुबनगी मफम अदुदा पोस्टिंग तारिब ऑफिसर खरना कनसिनखिबना अतै ऑफिशियल सिंगी ओइनदी मफम लैतबना चाउन खुदोंग चादबा मयौनरि हाइदि मागना हाइ सब डिवीजन गवर्नमेंट के ऑफिस असी मसिंग यामी मसिगी मथक्ते हेल्थ सेक्टर की ओइनदी तंगाई फदना एम्प्लॉई सिंग हानदगी पोस्टिंग मफम सिंगदा लैतबा यादबन उपाय अमा तौदुना लैनरमे सिंगी मनु हंजिनबा मफम सिंगदा लैरिबा मियामगी युमलै कैरेसी लाइरबना अनंबा ओइबना मतिक चाबा इंफ्रास्ट्रक्चर ओइदि अमसुम गवर्नमेंट पीबा एकोमोडेशन फंगद्रबसु तंगाई फदना अफंगबु रेन वाइदना लैगे हाइरबसु मफम फंगदबना एम्प्लॉई कयादे हौजिकसु खुदोंग चादबा कया थेंगनरि मणिपुर की मनु हंजिनबा मफम सिंगदा एम्प्लॉई सिंगना पोस्टिंग चटनिंगदबगी मरम असि लाइफम लैतबगी अवाबा मयौनबा असिसु अमनि मणिपुर की सिंगी मफम सिंगदा लैरिबा गवर्नमेंट ऑफिस सिंगदा एम्प्लॉई सिंगी लाइफम मतिक चाना सेमगतपिरबदि गवर्नमेंट की अनौबा थौसिलसिना मियामसु सोइदना कानबा पिगनि मधु नत्रबदि हानगी मतौगुमना एम्प्लॉई क्याना पोस्टिंग मफमदा लैबिगी मुहत्ता मयुमदा लैबिगी थौवंगसि अदुमक लैखिगदबा माले हाइनसु मागना मखाताना फोंदोरक्लि पन्मयाई गवर्नमेंट थासिगी तरागनि पाना थोकिबा ऑर्डर अदुदा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर अमसुम अतै ऑफिशियल सिंगना रेगुलर ओइन ऑफिस कागदबनि कनागुम्बा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर नत्रगना ऑफिशियल अमना मागी पोस्टिंग तारिबा डिस्ट्रिक्ट अदु लाना सत्के हाइरबदि मांगजौनना मरि लेनबा डिप्यूटी कमिश्नर की परमिशन लौगदबनि कनागुम्बा ऑफिशियल सिंगना मागी पोस्टिंग मफमदा लैरमद्रबदि खुदक्ता चीफ सेक्रेटरी दा पाउ पीगदबनि हाइखि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंग ऑफिस कुदिमक्ता बायोमेट्रिक अटेंडेंस लौदुना रेगुलर मॉनिटर तौगदबनि मखोइगी थागी तोलुप साबा अदुसु बायोमेट्रिक अटेंडेंस अदुदा युमफम ओइगदबनि हाइना ऑर्डर अदुदा पल्ली हाइना पाउसनसु फोंदोरक्लि अतोपा पाउ अमना नागा पॉलिटिकल सोल्यूशन असि स्टेक होल्डर सिंगी खुत्ता लैरे रियो इंडिया सरकार नागा पॉलिटिकल इशू असिगी वॉरिसिन पुरकनबा थावा यावना होटनरी हाइना नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियोना फोंदोक्रे हाइना नागालैंड पोस्ट की रिपोर्ट अमदा हाइदि वाफम असि हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट कन्वेंशन सेंटर संगाबा मसुम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अमसुम पाइजोमीटर्स कमीशन तौगी थौरमगा मरी लैनना पाउमीसिंगदा मागना फोंदोखिबने UDA की चेयरमैन TR जेलियांग अमसुम डिप्यूटी CM वाई पेटोन यावना मखोय हुमना हंदक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उनदुना मदुदो मोदी अमसुम अमित शाहना नागा इशू असि अथुबु मतमदा वॉरोइशन अमा पुरकपा पामबगी वाफम थमलखि मसिगी मरी लैनना सेंटरना वरी सननबगीदमक AK मिश्राबु नागालैंड थरकपगो लोइनना मफम असिदा चयोल अमरो लैथदुना स्टेक होल्डर सिंग वरी सनखि हौजिक्ति नागा पॉलिटिकल इशू असिगी वॉरोइशन अमा अथुबु मतमदा पुरकपा हाइबसि स्टेक होल्डर सिंग खुत्ता लैरे मरमदुना स्टेक होल्डर सिंग अथुबु मतमदा वॉरोइशन पुरकनबा तक्सिनबु मथौ ताइखि माना मखातान हाइ अइखोइ शांति पुरकनबा होनबा वॉरोइशन अमा पुरक्तबा अमदि हौजिक अपनबु ओइदिबसिंग असि कोहन्दुना अमत ओइना वॉरोइशन पुरकपा हाइबसि मियामगी मतेंग चाउना दरकार ताइ नागा पॉलिटिकल इशू असिगी कोर कमिटी का मिश्रगा तोइन उनदुना वरी सनरी अमदि मिश्र की मकेदिगिसु सेंटर दा लैरिबा वरी सनबासिदा यावबा मियोइसिंगा तोइना पाउ फाउनरी मरक्सिदा नागा होहो की लुसिंगसिंगी कांगबु अमना नागा पीस टॉक इंडिया सरकार की मिहुत ओइरिबा AK मिश्रगा सुमकेदिम्यादा लाइबा पुलिस कॉम्प्लेक्स ता होगिबा थांगजनमिता उनख्रे मिफम अदुदा AK मिश्रना हुजुक चथरिबा पीस टॉक असिगी मतांगना वाफम क्या थमगा लोइनना अथुबा मतमना नागा पुंबना याबा वॉरोइशन अमा पुरकपा ngamlagani हाइबा वाफम थमखि नागा होहोगी मैकेदिगी नागा इशू असिबु अथुबदा वॉरोइशन पुरकनबा होटनबगीदमक्ता AK मिश्रबु थगतपा फोंदोखि नागा पॉलिटिकल ग्रुप सिंगना लमदमसिदा इंगतपा शांति लेहननबा अमदि अमगी मरक्ता बाप तानदबा थोकपा याबा वाफम फोंदोकपिदनबा अपील तौखि मियोइ तरुकना साबा नागा होहोगी तिमदु प्रेसिडेंट हाइसके जिमोमी अमसुम जनरल सेक्रेटरी के इलुदंगना लुसिंखि हाइना पाउसना फोंदोरक्ले दुगा हौजिकुइनदि म्याम पाउस मतांगसे लुसिंजरगे अमसुम पाथोकसगिब सोकिब लानकिब यावर्स म्याम नाकपिगनि मतम मतमगिब मरुबि पाउस म्याम अपडेट पिजरके एंड थैंक यू।